Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly jamaat, bugünkü işim bayanı kış kirip geldi. Kış mezgili. Kışta жалпы адамзатты түйшікке салған bir оору бар. Ал жөнінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам 14,5 кылымдарда не деп айтты екен? Көңіл бұрады. Ан Аби Хурайра радиаллаху та'ala ан. Абу Хурайра Пайғамбарымыздан риwayat қылады. Абу Хурайра риwayat қылып атқан бұл хадис. Дахала а'рабийюн على النبي صلى الله عليه وسلم. Bir Arabi çölde yaşayan, bizce aytқанда толық сивилизациядан алыста yaşayan Arabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kirip geldi. Deni gelişken, bulçundar, kelbet, okumuş. Азыркы жаштардын тилимен айтканда шкаф экен да. Эми бир нерсе менен машыккандай да. Аябай булчуңдар көрүнүп турат. Анын күчү бир топ эле бар. Пайгамбарыбыз карап туруп, пайгамбардын жанында сахабалар да турат. Пайгамбарыбыз сахабаларга сөз салып отурган. Араби деген ал Пайғамбар сөйлеп атабы, пайғамбар келет атабы, пайғамбар баратабы кызыктырбайт да. Тарса турс кирип келе берет. Ошон үчүн араби ал. Ал жашоо культурасынан, ислам культурасынан кыйла артта дегенибиз. Ал тарса турса кирип келди. Пайғамбар сахабаларга сөйлеп аткан сөзүн токтотуп, ошол арабиге qarab turib, hal ahazatka ummu mildam. Birar jolu ömrüngde ummu mildam menen orup көргөнсүңбү dedi. Arabi Peygamber kayra sorup dep, "Oma ummu mildam?" Ummu mildam degen özü ne? Peygamber aytты, harrun beynel cildi vel lahm. Bul et menen bul sırtkı terinin ortasında ayabay ısıktık payda bolat dedi. Isıtmanı aytып атат, температураны aytып атат. Караң, et, içki et de ысыйт екен, караң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, et menen бұл көзі мына терінің ортасында ыстықтық пайда болады. Жұқалығынан біз бешенені қармап, денені ысып ататқан дейміз. А бирок ал ысытманың температураның артқы ысығы, тияқтағы ысығы денені ысытып атады. Етті, қадимкіде бұлшыңдарды. Ошон үчүн анан ал етке батпай, көзіға сыртқа шығып атады. Ва ма раайт min hada qattu, ay ma akhadha min hada qattu. Жоқ. Бұл ummu mildam, бұл et менен бұл терінің ортасындағы ысықтық болып көрген емес. Өмірімде мұндай денем ысыған емес деді. Жоқ, андай жоқ менде. Пайғамбар таңғалышты қарап, "Wa hal akhadatka suda'?" Suda' menen organsın mı? Suda' seni bir gün jıgıttı böyle dedi. Ona suda'. As-suda' alem ne dedi? Peygamber şunu dedi. "İrkun yadribu alel insani fi ra'siha." Suda' degen insandın başındağı bir tamır lıkıldap kadimkidey jarılıp ketecek de orup çıkat uşul denen sığan uçurda dedi. Arabi aytdı. وَمَا أَخَذَنَا الصُّدَعُ قَتُّ
Başımda андай ооруган эмес. Судаъ деген баш жарылып ооруусун айтат. Судаъ баш жарылайын, бөлүнөйүн деп коет. Мындай бурулсаң зың-зың деп кетет. Бұл сөзден кейін Араби орнынан тұрды, бурылып шығып кете берді. Пайғамбар "Мен сарра, ай ва мен ахабба ан янзура ражулан мин ахли ан-нар, фалянзур иля хада." Садақа Расулуллах, Құдай сақтасын. Пайғамбар сахабаларына жылмайып тіктеп, тозоқы қандай кіші кірет екен, тозоқылық қандай болады екен деп араңарда қызығып жүргендер болса, тіктеп алғыла деді. Сүйікті бір туған, қыштың өзінше бір түйшігі бар. Қыштың өзінше бір ооруусу бар. Грипп деген. Пайғамбар 14,5 қылым ұлдап жеткен Умму Милдам ошол грипп оорусу. Демек грипп оорусу менен ооруган инсан демек ал тозоктон кутулат деген түшүнүк. Ошон үчүн Жабир радиаллаху таала анху пайгамбардан риваят кылып атат. Жабир риваят кылды. Дахала ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям ала Умми Саиб. Пайгамбарыбыз Умми Саиб энебизге кирип келди, зиярат кылганы. Умми Саиб энебиз төшөктө ооруп жатты эле. Пайғамбар "Мали я Умма Саиб араки тузафсифин." Умма Саиб, сізге эмне болуп кетти? Калчылдап таста жаткан жериңизде. Сізге эмне болуп кетти? Титиреп атат да жаткан жеринде, кадимкиде калчылдап титиреп атат. Умма Саиб энебиз пайгамбарыбызга "Ал-хумма я Расулуллах, ал-хумма ла баракаллаху фиха." Расулуллах, ысытма, температура болуп атам, температура, куруп кеткир температура. Аллах муну жок кылсын, курутуп дебирди. Пайгамбарыбыз "Я Умма Саиб, ла тасуббил хумма." Ой, Умма Саиб, кой. Температураны, ысытманы тилдебең антеп. Анткени бул ысытма, ал-хумма يذهب الخطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. Körük, temir ustanın körüğü, şamaldatkaça, otqa salıp, temirdin datın getirgen siyahtı, temperatura bolğan insan, anın temperaturası ısıtması, denesindeki oşonun özü bilipçe bilbey jasap algan günösün geçiret деп атат. Қарағыла, дарт, оору дағы Аллах берсе біздің күнөөбүздү жууш үчүн, күнөөдөн арылтыш үчүн берет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Мәсәлул муъмин кемәсәлил хама лиз-зара." Муъмин ал али өзөгүндө суусу куру элек буудайдын сөңгөгү сыяктуу, же бардыгы эле жашыл чөп сыяктуу. Шамал аны бирде оңго, бирде солго ийилтип турат. Муъмин ушундай. Муъминди бирде дарт жыгат төшөккө, бирде карыз жыгат төшөккө, дагы бирде кайгы жыгат. Бирок дартынан айыккандан кийин шамал токтогондо кайрадан тик туруп калган буудайдын сөңгөгүндөй муъмин тикеленип ибадат кыла берет. Ал эми мунафикчи, мунафик Кудай сактасын, ал сөңгөгүндө суусу куруп калган буудайдын сөңгөгү. Ал бир отола шамал келгенде тарс деп сынып калат. Муъмин эч качан сынбайт. Муъминге кандай гана катаал сыноолор келсе дагы, оору дарт келсе дагы, кайгы капалык оросо дагы, ал баары тикеленип Аллахка сыйына берет, Аллахка шүгүр кыла берет. Ошондой сыноолор кышта көп болот. Аллах Таала кыштагы ошондой грипптерден алгач өзү сактасын. Грипп болуп калгандарга Аллах Таала шифа берсин. Болуп жаткан грипптен улам
ысытмасынын себебинен Аллах Таала бар ошолордун баардык күнөөсүн кечирсин. Амин. اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله. Урматтуу жамаат, биз кайсы күндөрдү жарыялаган салават айтылып атабы? Же унуттулдубу? Эсептелип. Салават 29 декабр жума күнү мен момунча айттым деп кабинетке киргиле. Мен момунча айттым. Мындайча айтканда на совесть да. Кошпой. Атаңы кошпой дегенчем кийин айтып коем дебей. Аллахым өзүң күгөсүң. Мен 1000 айттым деп эле кире бер уялбай. Мен 10 миң айтып алып, 1000ди кошуп алып кирбе 11 миң айттым деп. На совесть. 20 миң айтсаң 20, 30 миң айтсаң 30 миң айт. Кир. Анткени чоң сыйлык бар. Эркектерге да аялдарга да. 28-inde жыйынтыктайды, менеже 29-ында. Жума күнү жума намаздан кийин жыйынтыкталып, анан белектер таркатылат иншалла. Ассаламу алейкум.